Assalomu alaykum dostlar. Amansizlarmi? İşte başladık buyursa. Bugungi kunga 27 aprel. Bir qiziq, özümden qiziq bo'ldi da. Şuğa uspet qilammi, qilbaymi degan oyda video tartdim. Kecha günü bonus kelip qolibdir. 142 zakaz atqarsaң 12.000 rublda alasın depçe. 2 mayga çeyin eken. Kecha berdi de kecha 26'sı. Bir cumaga berdi. Kecha primерно qancha zakaz oldum? 26 aprel keldi. 24 zakaz algan ekem. 24 zakaz menen 10.527 boluptur. Men bundan sırtqары bir nemede işlem de firmada. O'sha firmalar chaqirib qolib olsa, пока bismillahirrohmanirrohim tavakkaltu anallohi havla va la quwwata illa billah deb turib. Nimaga kirasiz? Qayoqqa berib etgan. Soat 9 bo'lib ketdi. Shunday ishni boshladik bismillah deb. Qayoqqa berib etgan. Bir 12.000 alış için 119 zakaz kaldı. Şunu atqaralamı atqaralmayım degen oyda hazır. Lenski 129'dan Şlipovski'ye aldım. Görece 1.43 milyon verdi. Kanca 28 kilometre kaldım. Kettik buyursa. Bismillahirrahmanirrahim. Mesela cıldık bismillah dep turib. Maka dostlar 48 minut ko'rsatdilar, 52 minutda hozir tushirdim. Bismillah dep turib. Ta 1200 ga keldim. Hozir ham maga nima kerak da? Korotkий zakazlar kerak da. Onda 1 saat 2 saatlıklar bol boyut gerek yok. 118 zakaz kalıptır. 118 zakaz kılsam anan. Ulan целый 6 günün içinde de. Kul tağıca işteyim ve eşi olab. Gününe 20-22 zakazdan kılıp tursam. Şol tuğanlar. Dağın gireriz hem. Az öçüp kettiği canıp duratken kişine. Kaşırız kışatsa jağa gelip kaldım. Ona kişini alıp geldim hazır. Tak, Voronezhskaya улицаga berdi. 1.25 menen. Поехали. Жақынлы болып қал әмі. О, шындай болса, кеттік. Сыңға деп тұр. Жөнедік бұйырса. On 9 gradus ısıdat gün. Şimdi gün baştaldı işimiz. 8 minut ko'rsatdilar. 6 minut 7 minut alıp keldi. 200 bu çivi men kotardı. Şoň üçin buga bunday 5'ti basıp koyarız. Karotkiden ber, karotkiden ber. Ne oldu atken bu canı da janbaydı. Dağılıp qolasın go. Jok, bu yer janbaptır. Bu yerde arzan zakazlar bolot da.
долгая дейт. Албайм да буну. Киевский вокзал дейт. Албайм буну. Кечирип кой. 1 саатта. Бирок негизи алыш керек эле, үйрөнүп калбаш үчүн. Bu жақын oldu ekan, 493 ekan. Давай. Болот. Пока. Kettik. Sımrada jo'nadik endi. Buyursa mına 5 minutda alıp geldik, 4 minutlik 1 sekund dedi. Так, бұл дағын 5 тауып қойырады. Себебі бұл дағын чивимен қоша берді. Мен дағын алауыз, мен короткий рақтарына. Бір 15 заказ алып алғандайын арағынан кейін долги берсе де алып өшіз керекті. Шынай Коломенский проезд сәл алысырақ, ортача да бұл. Ортача, давай. Поехали. Азыр көрсün. 8 километрге, 11 километрге, 41 минут дейт. Блин, бирок жаңган жакка барат экен майлы. Кеттик эмес. Мынакей достор, 42 минутта келдим действительно. Антимит которулчак 43-44 болуп кетти. Буга деле Большая полянка дейт. 1.34 мен берди. Поехали. Кресло мен берип тур. 10 километрге жарым саатта. Буйрса кеттик. Детскин дагы алысырактан берет да. Таксинин несі жакшы, автобустун полосада. Кээ жерде көзүң ачып коет да. Элдер бардыгы пробкада турганда. Газды баскамайча кетип калганың жакшы. Кээ жерде жок. Бирок мен бул видеону көп тарта бербейин. Өтө узагып кетиши мүмкүн. Эми ушул бойдон эми аягында, күндүн аягында тартып киргизип канча заказ кылганын көрөбүз. Буйрса силер менен чогуу. Шундай тугандар. Так, geldik. Жарым саатта келдик да, 29 минутта келдик. Антип түшүргү чөктү. Көчөлөрүн араласам, метродон адашпасам, жүргөн жерим бүгүн Москва. Бакыт издеп келе бергем, кош айтышып энен менен көнүп калдым сага Москва. Өзбек дегенден кийин уктап калыппыз да, кайрадан телефон чукулап жатып. Так, 2 майга чейин 6 күн жарым кетти. 114 заказ калды, 2000 бонуска илеш үчүн. 6 күндө 114. Где-то 20-дан тура келип калат да, примерно. Заказ жок пока центрде. Центре Большая Якиманкага келип калдым. Полянкага. Кызык жери жанакы детский отмена болуп кетти. Взрослый
взрослый эле алып келдим жака. Бирок фирмадан дагы чакырып калды ишке. Аякта 5 точка бар дейт. Кандай кылам билбей атам. Аякта бонус кызыктуу болуп атты эле. Көрөбүз го. Ойлонуп көрөйүнчү азыр. Так, достор, заказда жүрүп, фирманын доставкасын дагы алдым. Бирок бул нежелательно болчу да. Bundan sırtları hazır. 4 точка бар екен. Bilmem успеть кыламы бүгүнкү 20 заказга успеть кылбаймы көрөбүз азыр. Кеттик кийинки. Куда каласа вентиляторду алгандан кийин 2 заказ менен келип калдым складка. Прямо 1 километр 500 метров. Буюрса дагы 9 заказ калды да планга. Успеть кыламы кылбаймы интересно болот да, өзүмө интересно болот да, ошон үчүн видео тартып киргизип атам. 1494 сом, 1500 сомдук заправка кылдым да. Полный бак кылдым азыр. Полный бак жатты. Şu менен иш бүттү бүгүнкү. Азыр жыйынтыктайбыз. Буйрулса достор, кайра келдик үйгө. Saat geç oldu bro. 1 oldu saat bana. 1'den 13 öttü. Где-то 10'a жақын çıktım bile. Бүгүнкү мында oldu. 7800 keyinki 582 plus belki firmadan çıktım da bir andan 5-6 zakaz kılıpпын, анда где-то 3000 ашып қалса керек. Ошентип бирок 20 канча заказ кылып бердим мени ошондо. 21 заказ болуптур. Муну менен 23 заказ кылыппын. Ошондо бул жерди көрөбүз да. Бонусту көрөлүчү. 98 заказ кылышым керек экен. Немеге чейин? 5'ine чейин. Жак, 2'sine чейин экен. Ошондо буйрулса 12000 калат. Ошол туугандар, Куда кааласа эртең дагы канча заказ кыла алам? Эртең фирмага айттым. Мен чакырбай турла дедим. Анда бир доставка алып келип берем, калган Нурланга беребиз деп айтып калышты. Ошо мен эрте туруп бир доставкасын алып келип берип, Ногинскийден. Буюрса таксини улантабыз, анан короткий заказдарды алып. Белиңиздер, жакшы салгыла, баарыңа бейпүл түн. Тынч болгула.